PYQ से उसकी खबर की पाव सिंधुगा अफेट आदि मरी लेनबा को PYQ मातनी PYQ से अफेट लेनरम से अखोई दम तौग्रसे आदि क्या है नि दम खोट खरसे बको खोलगा आंसर दो येंग्रसे आदि अदुना फैबको Environmental Protection Act 1986 empowered the government of India to Mahai se kaino EPA Act 1986 sina government of India Environmental Protection Act 1986 empowered the government of India to government of India sida power kan mapi haragadi state the requirement for public participation in the process of environment protection and the procedure and manner in which it is souted. Yam simple statement ni ko EPA se koi pulapun na phaba nga kaishu nga pote be ko adi EPA haba se saugraba ek ne ba ko dai da EPA da yarong ga ba man basing se yarong ga ba man ba di public participation se dum yarong ga ni ba yarong ba su dum yai da ko public participation mi ko de maloi taw na ba nga tane adagi environmental protection si su yarong ba environmental protection ki dalmak tane environmental protection e ga na la isi ko adu da public participation ma yarong ba singna ningai oi de ba si statement si da ko adagi procedure and manner adi extreme statement so yaw de ko adu na masigi statement chum ba yai ko lay down standard for the emission or discharge of environmental project adi emission taw na ba discharge cam taw ne emission na cam taw ne habdu masigi law se da yaw habne masigi law se makha da rule ma'am le adu ma'am su yaw ba yai ko adi environmental pollutants adagi various source ke adagi kari thadok pe ko pe ai so masigi statement ani mak se adum yaw ba ya ba ko nga tani statement ani se sisu sumamdo mali so both 1 and 2 ko both 1 and 2 se ko le ko adagi next sida 2014 da hangiba question ni 2014 da kadoga kan da bhakti sen ki maram se ai chapchana khangdi ko si jima guess adum tawgrage dadu daya guru nanak tyagaraja ai guru nanak pudi khangi ko bhakti da guru nanak se adum tawe do tyagara ai kana noi khangde da dadu daya ai so ai khangde so ai dum two only two kadang ko lage khangdrami no pai lete ko aduga analysis to tawrokse adagi 2017 ge question ama lere which of the following is most likely to be the consequence of implementing the unified payment interference kasagi UPI do kanana hawdokiba no hadi kanana implementation tawgiba no habni ko mobile wallet will not be necessary for online payment ko online payment ge damakta si UPI sina ka do mobile wallet se will not be necessary for online payment UPI se lakadagi mobile wallet ai se online payment tawna ba na da mobile wallet ai ate kemna di ko mobile wallet ai se ate kemna te mobile wallet myam ama lai ko khoi gi kai ai ni Amazon Pay kai na lai ko Amazon Pay kai na lai do ko da har kana Paytm da natraga Airtel Bank da ka paisa hapsalaga natraga Amazon da ka paisa jo khoi adugi paisa do amuk lokthok padi adam paisa do Amazon Pay da hapsan grani natraga Airtel Bank da hapsan grani natraga ani Paytm da hapsan grani paisa se adu paisa oi no thok padi aroi ba adu Paytm da dum lai doi ni ba adugumba du ba khoi na mobile wallet ko ba asi se gyan ta ba mobile wallet ai se Amazon da khoi na Amazon paisa pot lai ba matam da Amazon sida khoi na UPI da du payment to ba yare ba hujikti yare ba si 2017 ki question ni ko hujikti yare ba 2017 matam de ke to har kan UPI tholok 3 ba adu da mobile wallet se yam tan si na Amazon da khoi na pot sai sin lai ge har ga di direct khoi na kano na cash on delivery taw bani khangde natre har ga na sigi se di Amazon Amazon Pay se season ba Amazon Pay se hai se kano bank te ga na Amazon Pay da transfer taw dini ba amount kara Amazon Pay da dum yausar lai dini ba Amazon bank ki type ta adu madu do paisa ni sinab dia roi dini ba kamaina kai adu kai sinab ba Amazon da pot sai lai na ba khang sinab ya dini gyan tare ko adu na mobile wallet will not be necessary for online payment online payment taw na bi da mata mobile wallet se darkar lai ro habani yengsi digital currency will totally replace digital currency abidi kai no ko sik lai ba bitcoins komba and digital currency ma'am lai ko ko gi channel so lai India gi oina kano EUP kana lai ko adu ko do kam totally ka har ko sida si rate flag ni ko totally ka har di rate flag ne totally ka har di rate flag ne se totally is rate flag ne adu na ko gi kai hai doi no totally replace ka har ta ga message ma lan do ramani FDI inflow FDI foreign direct investment have ni ko mapalom de ki paisa sanjal ko se digital payment taw na bi da mata asi increase taw kan habani
UPI haise kaino UPI haise koi India manung season na bagi katangini mapalom degi paisa thajalak na bagi UPI season na biade ko UPI se France kumba Singapore kumba UAE kumba khara katani season na biade se adu duna foreign direct investment hengalakani will increase drastically habidi masi se high yam high man ngarani khangbra foreign direct investment haise country amadi laktoi ne ba ko aduna direct transfer of services sisu ai yaning de ko sisu landoi male digital currency se pura thinking ne se FDI inflow sisu landoi male ko adi direct transfer of subsidies to poor people will become very effective adi UPI is namara morakanda direct transfer service hen hingalakane am DBT didi hingaloi ba ko DBT gidi tongala leba bank ka aadhar ka pan card ka samnaba adumai samnara matungda kadoe kano se lakte ne direct transfer hai se yamne efficient aur kadai ne ko adi koi UPI decision ara ka koi ki gas cylinder ki paisa ka pakte ba kashu direct bank ka transfer tor ko ne government tor efficient so du no obe UPI is di just koi paisa payment to ba adu gumba da kana bai wari ne ba so shishu lalani hojik kana ka tanga haure a is ka tanga ne a is chumani ko question number 4 with reference to India consider the following statement judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is located up in a police station not in jail jail da judicial custody means judicial custody is kaino haragadi kogi magistrate da thambaduni sini hai ko such accused is located up in a police station and not in jail police station da lock tawraga thambaduni abni ko yade judicial custody hai taragadi masi court yaurani court yaur taragadi police da thamba yaroi mase kari ko kana da jail da thambaduni ne judicial custody hai si kaino state ki jail da thamadoi ne ko police station da thambadudi kai dobe kone kari hai police station thamadi lock up da thamba in hainari do police station da thamaduni ba police station da thamadudi lock up da thamba in hainari do ne ko so sijima lale during judicial custody the police officer is in charge of case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court interrogation to base approval kano yaw tragadi yadi chummi ko siso interrogation to ba matamda interrogation haiba ma ko adiga wang pang to ba ma haiba ma like ko proper interrogation sidi kada ida tore 20 mi se phare matunda within 24-hour ma magistrate puthoni adu matunda magistrate na ma lock up ta thamgo natraga custody judicial custody ta thamgo aduga interrogation tawro kholo ga har ko matamda tawgada ba poni ba ko aduna ne police na phara ko matamda wang pang sa taba yade wang pang sa thara su nang khomoi ge ha su yai ba kam interrogation tawda khomoi ge ha su yai ba and ko adi judicial custody da nang wang pang sa taba se tawgadoi ne ba ko duga lock up ta dikesu tawna de ba ko duduni si sama chumi ko adi target di 2 only well, question number 5 with reference to the Gram Nyalaya's Act which of the following statement is are correct as per the Act Gram Nyalayas can hear only civil case and not criminal case kogi criminal case ti tawde sini ba ka hai se ko as per the Act Gram Nyalayas Act ki matung ina criminal case ti tawde not criminal civil case ka tani tawri se ha ba ko si simal lali ko abidi kogi Gram Nyalayas ai se kai no har kadi adi court tagi court direct court sa tabida village level da thopa crime ko adu mayam sikto adi soft thuna tawna bagi damak tani ko abidi mai mi tuna soft thuna tawna bagi damak tani both civil case criminal case mak tawai ko sisima lale the act follows local social activities as mediator and reconcilier chummi ko siside adi local social activities ko mo na conciliation tawa abidi mo na punishment bibidi yadi ko but awada mo na tension biba digi kari kara tawa bibidi ya reconcile tawa ai ta mediator oi bai tare ko adu so two only ko means practice ta sige draft environmental impact assessment EIA ki notification 2020 se kadawa EIA ki notification 2006 ka different oi se kai no different oi bai maram mama malai ko different oi bai maram mama malai like sista ai khara ya asmagi explanation sida lai ko sige explanation di yening ba kangu na kanoda ai ki telegram channel da lakpiro natra haraga kanu da lakpiro sige answer sa hapet ai kano email amring ko sida ai hapet iramge ngasai ki mains ki question do kariba ki question do EIA ga kariba EIA 2006 ka EIA 2000 ko 2020 da ano bala ki do adu duga id magi difference to hayo hamni ma introduction da EIA si kaino EIA ki definition bibirani ko ai directly iro matam laitre ko EIA की definition bibirani definition EIA से कहीं EIA से pollution environmental protection तौना बगी दमकता precautionary हाइदे मासे असें बगी precautionary ओइबा कानोनी बको
precautionary principle da based tauba ek amani ko adi thingnabagi ek amani ko EIA 2006 siga draft EIA 2020 siga difference kai no haragadi yam leigre like adi sida kogi post facto hai tare post facto adi kai no kogi environment sigi makano do factory se sarba matungda EIA 2006 de sarba matungda environmental clearance tawba se yade prohibited tawe yadi shungin thinge EIA de 2022 de yahalle post facto regulation se yahalle aduna ta pade ni post facto environmental clearance hai tare ko post facto environmental clearance se yahallamni na post facto environmental clearance se yahalle ba 2022 de ko ne atopa features khara da sisi je dum fazana dum EBI ko haibidi public consultation hai tare public tana ba hai tare public consultation se kado ga har kada public consultation se sidadi 30 days oin dini ko sidadi 30 days duga sidana 20 days handa ba hai tare public consultation handa le ni ko adegi compliance hai tare compliance tobra compliance ki reporting khara compliance ko compliance ki report pi khat ta line le ko compliance ki report se sidadi 6 months every 6 months oi dini ko aduga sidana once a year 1 year oi dini 1 year ki ko matamna adegi sidaisa magi sigi matang sida su myam yana gi da myam lei ko like kogi public hearing kaina tawba lei ko kogi yaba yada ba haina ko court id environmental clearance tawi tawdi kaina court ga kana tawra pa matamda court magi group id public hearing gi tawba se court magi group khaido e ba habdi लिखत कदर का फैक्टरी न जगह कंपनी दो कैटेगरी खादो एबा कैटेगरी ए बी हाइ से कंपनी अचो गा तने सिसे कोगी कनो ददी EIA 2006 दी mandatory oil level asi A B की group yaw tar gadi public hearing se yaina ko adubu sida A B की exception khara thole e sida exception मैम A B de yawram ba port ko khara je exception apsa laga public hearing se to honda bai wari ni ko public hearing to honda su ya ba ki mong da ko aduna July 2026 da post facto clearance se ko post facto clearance se July handak kan nauna hai tare ko handak kan nauna ka do ga har kan da nauna ko gi handak kan ngaranga gi pawni ko sise ko gi office memorandum hai na malay ko office memorandum hai na 2021 da pass hogiba office memorandum hai se kaino har gadi ko gi union environmental ministry ne environmental clearance se office memorandum se pi tar gadi environmental clearance se tawda ba hai na exceptional level masi se supreme court na ngarang nan kakreba supreme court ngarang nan kakre adu gi matung ina lakpani masi gi pause akoi zik lainari ba pause lakhi se kari manang ina office memorandum 2021 da office memorandum hai na government na man linkadeba hai ba office memorandum gi matung ina kadawga har kanda kogi ngasagi standard operation procedure ngasagi EC hai environmental clearance tawgadaba procedure do pura completely tawhanda bai tare ko sigi office memorandum se piragadi ko office memorandum sigi makha sida kari na har kadi public interest akoina tawbani haina haiduni ko adu yahanda bagi matang dani aduni ko way forward akoina dum khangmada kogi way forward me amam like kogi CS kind like ko CS ai se kaino state environmental impact assessment authorities having ko masigum se strengthen dawba CS strengthen dawba adigi GIS kumba digi kayana technology based dawba GIS ko masina sisina bai tare environmental impact assessment dawba ko adigi third party audit abidi mi atopa ama auditor oina yawan bai tare mogi thabak fadana tawriba tawdabra kaina ko adugumada adigi polluter pay principle leidana polluter pay PPP polluter pay principle ka se to hon bai tare ko id pollution taw tare gadi ko ma mara le ram tare gadi kano do factory du sidok pa katana tana mana solam ni environment do amuk shangala namba hai tare ko adudani ko sida lo shalage habit means ki answer I think du ge habit practice to bani ko ai sa gi su kana na bai na ko so this is a previous year question di oiduni ko previous year question ni how that the draft environmental assessment differ from the existing environmental difference you have 15 mark into 50 words ni di page akum igadam ni atopa mayam mas option ba yai ko ngasi gi sida lo shalage ko mathang thank you so much have a great day